April 18 amasung 16 da pangthokadoriba Lok Sabha mikhalda Indian National Congress ki mirep oina inner amasung outer da puthokliba Professor Angomcha Bimol Akoijam amadi Alfred Kan-ngam Arthur bu India Block Manipur na okpagi thorum amangasi Congress Bhavan da pangthokre thorum aduda CLP ki lusingma o ibobi MPCC ki President K Megajandra Khangam amadi wakhalon manaba political party singi mute singu saruk yakhi taram na opagi thorum aduda candidate oigadoriba Bimol Akoijam na phongdokhibada wa ngang base ID mayam na kamay changai no politics sa ai tong ngang da narang su umay manungai ke trom kitang wale ado ai gi ke no ma haije ke tawai se straight from my heart hai tare ai sumaina politics yaw ke ko ke na khanba ai di electoral politics vote ke khala to mina de ko handak thola ibe sum tawba dai da chumnagi politicking tawdana lepa ki miyam na awa batari basi political game gi mongda tawraga tum sinit on ju khahan imisi mina da mau akoi lei da ba mi sindugi pianga na kapda lamle sinbiro khaina asi apu asi gi du inungai tabdi hai budi line na lan solution biro kai ai nu pana aro bo hen biro kai ta gi ta china so every year adu ge sum tawdu da I want the pulling the 2001 the Manipur gi chahi lising kya le pagi ithil lamai khoi ge group amoi pagi adagi lepak miam lenga le le ram pagi wari ga kolba adugum bagi spirit ai tare adugi phongdor khiba 2001 2004 adudagi hena sathi ba mane 2001 da koi territory integrity kai ba yaroi haramani masidi kai rum India ki partition taukan da population chingde thangdok na Hindu na re manu sonan thangten Muslim sonan thang je India dam da tawgi communal right thopada smai da tawgi kali khalaga kayo bogi no tora champu de mi thangdor iba thangdo thangding dawla ka de partition man tawe sai ya na national media me gi tamkun kumar ra na hai the partition ki project ama yaw re de ngai idiga men of India sin kai dawri no sin Ada aina kona gyan tar political ideology the polarization to community mission segai na lakanda achoba game plan ama yaw gi mami masu de masidi ozawe ni na nakan na sum I bangang baduna di yaroi political platform da changa thabuk to thau tai ina lepo am thing na low decision ai lai aduda aina puni am musirina Indian National Congress ko party je was when decline to BJP da tu to Hyderabad student social sciences chhatra moina dagi aise khoi ain han oiramba masai su ai on the message hare ai di manabani Yogendra Yadav aina political scientist nation analyst formally ana vainam active politics ya khande welcome to politics ka hai mang sai tu message am tare aida कोई योग्य न तौर मागे assessment अदो मायने इंडिया की political nature से कहीं तो होगा conclusion से मैं अपना हाई सावनी Congress will still remain a principal political party in this country the focus यार वो party है ना center of the opposite political forces में galvanize होगा वो party political party से करम बता choose होना आई ना पाम जब दी मणिपुरी regional feeling से party maming panjaroi no aita adu khalame adu pause ja jam tai politics bi manu gi kai dawna ri ga da stable oiba political party me da ideologically ai ga chana ba da haira ga Indian National Congress ki mangi diversity the belief to secularism the belief to se ai khana de ki dumina no khamo wa a haira ini handa ke koi gi university ba I am not surprised haira koi gi Iman abani kalik ni atau parti dah belong tahu apa campus mana enggak. Dan harap orang masuk hari parti tidak terus nunggu bila sama matau tai kat hari masuk. Ayuhna ideologically cana ba parti me yang Congress tu tahu ni incidentally ay miyam na same ay
ꯑꯩꯉꯣꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯏꯃꯣꯁꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯌꯥꯎꯏ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯣꯝ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯏꯍꯥꯟ ꯍꯥꯟꯅ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯕꯨ ꯍꯦꯛ ꯄꯣꯛꯄ ꯏꯄꯥꯗꯁꯨ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯂꯦꯞꯈꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯑꯩꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯉꯁꯤ ꯑꯁꯨꯛ ꯀꯨꯏꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ 1980ꯗꯅꯤ 1980ꯒꯤ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯥꯁꯨ ꯂꯦꯞꯄꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁ ꯑꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯦ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗ ꯑꯃꯨꯛꯁꯨ ꯑꯩꯅ ꯄ꯭ꯔꯥꯛꯇꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯌꯦꯡꯕꯗ ꯑꯣꯔꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔ ꯌꯥꯎꯕ ꯗꯤꯁꯤꯄ꯭ꯂꯤꯟ ꯂꯩꯅ ꯁꯦꯕꯥ ꯗꯜ ꯑꯗꯒꯤ NSYꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯋꯤꯡꯗꯒꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯌꯨꯊꯀꯤꯗꯒꯤ ꯂꯩꯕ ꯐꯥꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯕꯒꯤ ꯃꯒꯨꯟ ꯌꯥꯎꯕ ꯊꯣꯛ ꯊꯣꯛꯄ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜꯒꯤ ꯃꯃꯤꯡꯅ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯟꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯂꯤꯡꯈꯠꯂꯛꯀꯅꯤ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛ ꯂꯩꯔꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯣꯡꯁꯤꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯗꯕꯁꯨ ꯑꯥꯏꯗꯤꯌꯣꯂꯣꯖꯤꯀꯦꯜꯂꯤ ꯆꯥꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒ practical organizational structure ꯂꯩꯕꯗꯨꯒ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯛꯁꯇꯁꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ one nation one tax one language one religion ꯀꯥꯏꯔꯒ diversity ꯏꯃꯥꯡ ꯃꯥꯡꯕꯒꯨꯝꯕ ꯐꯦꯗꯔꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯔꯛꯆꯔꯒꯤ ꯃꯤꯁ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟ 1935ꯗ ꯌꯥꯎꯔꯝꯃꯤꯁꯦ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯀꯧꯔꯝꯃꯤ 1935 ꯑꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯕ ꯀꯣꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯐꯦꯗꯔꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯌꯨꯅꯤꯌꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯤꯟꯕ ꯑꯗꯨ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ semblance of federalism and a concurrent list union list state list na leijarineba adu state ki authority article 363 daga likhaleba state ki government kai sigi power yaw da man ba Delhi ne ta nampu sasu to ba man ban sum phau se ai ha de su kai ya ni dai wa kan da su Delhi kya kahe ge na leibo ki political culture se ai kya ya zani de bai anam sa to अदगी कोई जी है ऐसे उसे फागी तो खरे ले दे ऐसे राहुल जी है करने आना गाना बर राहुल गांधी तो है जी की वहां तो से अनिश अखोई दना मिंग मोइना पंजरबदा का हाई से मिंग पर भी डिफरेंस को कितन इकाई खुम लको कुदिने मान मागी कल्चर की तोमान मोंग ले मिंग पर की पोस अखोई दना मिंग पर सु मिंग मोइना पंजरबदा लगी याम्बा तमो पाउंग हाई ने अखोई जी हाँ प्रश्न कुछ नुकु काटे कोई ऐ ये फागी करेगा थंखपाव जी सिमरे जी इगोतोंगी जी गाय अदि फरक हम ताय रोंद ताबदा इगे कल्चर जो मानदा अरे यूपी की ओइना दि मोइ दि रेफर तौदि खोइना तुम जी हाय ऐ गे ओन सुपरवाइजर दै शाजी मोइ गी रेस्पेक्ट देबा तु ऐ गे कल्चर दि याउदे अब जी हाय बो वहन थोक से रेस्पेक्ट पीबनेबा ऐ गी पार्टी की लीडर दा नतक मागी कल्चर दु एप्रोप्रिएट हाय अदु अतोप ऐ हंदक उबदा जी गे अतोप मीनिंग अम सुई रेस्पेक्ट नतब सबसर्विएंट ओइबो नोंजबा हाइजबा निजबा की आर्ट ओइबो वहन थोबो जी हाइबो रेस्पेक्ट नतबदा सबसर्विएंट ओइबो मीनिंग अम याव मी हाइगे जी तो से सिगी दि मसी गी जी से ai खोदा दि याव सो हम थोक ते मन सो याव अदुगा रेस्पेक्ट बिबो गी जी दि याव अदु मैम की कल्चर से कांग्रेस संगता एक्सपेक्ट तौर अखोन ताबद पार्टी में टिकेट तानब पैसा पीने अदा तौर पुनः याम नुसीरीजे कैसु लेतब ओजा मसा मना लेपा की सुमायना तौगेन थोरप मियाम की इहुल से पुरगा कैसु लेतब ओजा मसा पार्लियामेंट्री टिकेट पीरपसे मसी मणिपुर की इतिहास प्लेटफॉर्म से हंड्रेड लाइव इलेक्शन से चुनगी वोट नमफू सासू तौरगा दिल्ली न चाले यानी खन पैसा थादरगा फुदी अगर नमाई थुगाइरगा हायरगा नंबाइरगा तौबगी कल्चर अमा अदुगी मायोक्ता इमा लेपा की कइनोमा तौबगी कल्चर युमफम ओइबा पॉलिटिक्स मा हौगेना चंगकपा मीनी आई मसीगी कल्चर सीदा मसीगी मीना तौगे न ताई सब कांग्रेस ना सपोर्ट तौगिरकना इमोन द पार्टी मेंबर होलना टिकेट पिले से ना सुलै तबा मदा आई कांग्रेस की अचौबा इमोन द फेवर म तौबद नतना कांग्रेस की कमिटमेंट टू सोशल ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन मणिपुर लेपाक से मियाम खनबकी इथिलम उठपने ने लौजे अन हंदक लाख लेबे इलेक्शन सिदा मणिपुर की अरोइबा लाने लौगे चुमनगी इलेक्शन लौगनु इमा लेपा इरम नमसिबो सिथोइदना तौबा हन्ना यमतबा आई हेक नुमाइजदबद कोलुम मोइना लेबिना कान मिसिना यावदे हमम थोइबा न कमाइ तौरी सीगो कमाइ तौई जुन की ताल हमदर ट्रेन एक्सीडेंट हुए सदम सलगा चपनबी गुजरात मी 4 कुंछा तरे
thong hai bi ma tek pa da chat ngam ba ai ti mapang kan ba luching ba mana hiram dam da hi ngai sa na kai na le go ma chet am tan ngang da sa masi lai na kari go ba ko ni mas understand ka ho jaga di mai tai na ta manipur ko ba da lai ba miyam sa male da india le lai na sut ko se do ba ko aduna ai ko na hanga vote na le yo bi ga principle am da tha da view anova manipur da political culture ma lakna ba anova manipur ma ona ba adugi concept ni ma da congress na mangjin thang ne na lo hiraga ai su support lo hiraga mayam ingon da support ki ai si asing ni support ni bam thok ta bani kai jino da ai ku ba pien da ba mayam se khoi loi na ma hek mp le pa ya da ba ki ni ma nang taw da ina mau chin dei wani ai na ang ni ai phau ni ti se ai ka ta ki na ni bu khadi ma ka phau ma ka le amuktan bi ai sa ke da in the military to bunga me hai se both on the floor of the house or outside of the parliament me military to bunga bo I will show I need to da hai da namne himalay maren gulo wapham na sa ki madu nam da di chahi manga ai nisi di to kara ko congress party na I would amuka na congress ko thagat chari bisi hagat pam thok cham I am now become part of the family. Thank you everybody for welcoming me. Respected leaders from 10 political parties are all seated on the dais, especially friends from the media. There is also the local population that is here today. Nina dum khan bani mitilon heitabra haina. Heibudi heibani. Long do phauba yardi yare natra ko. Aina shu bhap taba. Aina watcher shu taba mi duna bhap tabiradi yare. Entire concept of politics haibise ekoi di political family dagi lakpadi nate ko hanchu bureaucracy da leramraga manipur prajana politics yaudaba yaro na namfuda voluntary lawhalaga airlift tawraga lepkhibani anyone the show by force lepro heraga by force the only mechanism nations grow prithvi she lebak haiba mayam she chaukhat patabani mang thang patabani shi mang thange da pot chida politics haibasi the mechanism and engine for bringing change or destroying she politics ne today karge mangan rage arshu politics da karigino harga the danger of how that karamaina tholok pradu potto hardi the person becomes bigger than the people prajada miyamana hen chawkhiba nisi manipur da thoiba india da thoiba poche bharatiya janata party na utkre prajadi krishnati ei leradi nokhoi legidabani habdu da junction bishi sina destructive side of politics habani na present manipur situation che praja mangge bang jasno aina changpham thopa aina chatkedaba maphamdo ai yaururaga yare haiba mi yaukre asiguma potchi ekoi thingai naba politics leribni mangba yai tongba yai kakhatba yai kumthaba yai there is no fear prajagi ashengbagi awaba she ekoi party da anjing na ekoi principles hai party principles listening to the voice of the weakest India के democratic process the Congress party के हाइबनी खाई दिके लायर बदुगी वार बदुगी जाति खंगदे religion खंगदे केम खंगदबा लायर बमी है बदु लायर बदुगी मागी लायर बदु ताबिरगा खाई दिके वांगरबा खाई दिके कंगरबा मिदुगा मानहंदी बदु अदुना beauty of politics ने हाय अदु पोतो Congress party ना तौबीब्रा adugi pot yauhan bibra Congress party ni independence tegi hauraga si pochi equality among all with equity habisi manahan naba mayam si jati khaida religion khaida bida manahan ni ngai gi damak the Congress party na all its best to we have adugi thajaba dugi makhada ekhusu Congress party da nejari bani if there is any other
पार्टी द यावजरगा पार्टी लीडर्स दा लेप फगनी है ना यस नंफू दा होब तारसु willingly मी अमागी लेजद्रबा मी अमागी वाजरबा पोतो एगी उखुलदगी लाकपगी वाबदुना थौबालगी वाबदु एगिदुना हेन वाय है अदुदी यारोय अदु पोतुदी कांग्रेस पार्टी की आइडियलिज्म दा अदुगा डेमोक्रेसी अमागी सिस्टम दो देयर इज नो स्पेस फॉर दैट अदुगी मफम लेते अदुगी थाजबदुगी मनुंगदुदा एनी रॉन्ग इज अ रॉन्ग अरानबा है अरानबने है कांग्रेस पार्टी की फजन अयाबदु पीबगी दमकते अखोई ngasi sumaina lepkhallaga mayam mamangda what is right we will do what is wrong we have to unitedly fight habisi BJP dadi leite shuklai leite BJP da du leramba tarabadi ngasi si bharat sarkar gi khwai di makok leader sing manipur lakham thokre thatra matoi every party ki luching basing lakarga issue se address to birga whether for good or for bad hotna jari mayamna adubu prajana mandate piba miduna eidi si pochi yeng shanrage ni na haibale ekhoi mitel on da sho tumba shajan ba midu di hodo piba yade haibugumna ni si bharat sarkar gi pradhan mantri se tumba shajan bani na ko mayam mamangri yam hong taba adubu tumba shajan ba heibagi damak tangsi kem toba ngamdre mayam si totally lotion bigre that is on the part of union government state sarkar na kari tori sarkar di pairi ko sarkar di chatminari hujik luchi community ani gi todok ashokkan irang thorga lering aida community ani du gi mi du shu manipur state capital da tholok taba mantri ani leri for the last 10-11 months tholok taduna function tori ba sida concerned leader do na toge haba taradi ma chidi kaudabi ade Guwahati de cabinet meeting kaubirona interest of Manipur the krino tana ge haba taradi mantri di oiri file di loina mak e filing the approval lori file approval lo the your department do the han muthat lamgani file approval di ma mantri ne na di thaja biriba call a cabinet meeting elsewhere ukhul di cabinet meeting lagar ga to biraga development shi togani adu togani ada togani irang thokhraba mutung de panglaw lo thokpiye ashida shuk burning oiba issue pot sida di shi ma chak sida di ekhoi address to phom to hena sarkar gi delegation naga mantri ani yauri NPF ki minister ani yauri budu amar chu thara bro kangpok pi da churchanpur da mabani ju tribal ni cherla karino thoi ba thodok si kari to shira karam tana shira sincerity to lady ibrahim shuk nai lete abde egi thaja bani lete leramba tardi musi pochi boy address torga lot na manung da tanaraga tobu yaba pot nati yengo the most khwaidigi phattaba illegal marriage hai bisi sigu bisi da kaubani naga people's front ki agenda na karino mai ye khairaba manifesto to karino ashomdana sida bharatiya janata party ki manifesto karino moi gi karino ani mak to yari bro adadi mantri pham oining bagi achau sang oining bagi prajanan chaningai thatningai leitro na ngang school chatningai leitro bodi mawala udraba mawani gi manifesto to prajada phuraga election vote karoraga misi mantri oigraga mantri oridi yare appointment advertisement khakta thokani moina to risbo appointment advertisement thokraga appointment hap raga refugee camp the labor sing ni chak chaningai thatningai leitro bodi kitang bo khanda birbo press release di panghai da haigani prajana seriously lo from thokre misi si misi handak laiba sarkar se prajana piba sarkar ne ekhoi praja di cherubi yade adugo praja su thajara moi sumaina huran do phattaba oigini abisi praja su ta thajara moi praja su asha tawraga sidi ekhoi ahansing phamjari babungi bobi na 3 terms pairo rehena term ohom paira khabni na mi si complacent oirakpa ekhoi gi party gi ne haina dum lairak pum tam da change pame na change second term junction gre seriousness kyamuk yauri ge hojik su congress ta khak to hulle 10 years congress party out of power 10 years UPA party out of power manipur su 7 years shujare out of power hojik su opposition bu hulle kari no opposition ki report card pigi da ruling ki report card pigi da no
opposition the khakta ruling opposition the report card piu hai kaino aina MLA oramdu 2017 gi MLA ni hojik su NPF na kan na law ba hawgre congress ki report card piu moi di kaw gre sarkar di moi na pairi ai di ka su ka de si mumba praja bo mitta utte biraga pagtaw toribo pochi di praja na lesson piu ekhoi gi itaw hojik sida professor Bimol na hai graba pochi ma politician natte thawai yauraga ma manipur gi damakta thabak taw janinge na tholai ba pochi da handak ekhoi ching di hoi mechanism is different ekhoi karamana face to ba yagani tawal gi chin now yauraga karamana tackle to gani habisidi party level the mayam political parties na hotna jarage public is support phangrak ni thaje whereas political intent anova laiba itaw Bimol se egi thajaba haibani ko mi haibasi India the entire concept of India's existence she pluralism secularism not tabni pluralism she India gi makan shunari ba mayam she koi lemina ba yai si Bharat Sarkar kaubni si India kaubni haina ipu ipa matam degi yaraga chaliba mapham sida mahakna oja weraga oja hojik oiriba JNU she ekoi gi chanafam ekoi isei sakpham naha weringai da fajana leirakpa mapham where inclusivity is the mantra JNU gi sidi moina di hindutwa da kanna minute pamba mi de adu leftist ke agenda ne Nehru gi left kangu ge agenda ne hai hekta lenient oirakpa praja gi wakhan hekta ro matam di leftist hek hairakani kangu ama gi wakhan khak tawroge ba matam de sidi chume hai gini si Bharatiya Janata Party ne adu gumbu da thengai raga punchi chup na JNU da the center for secularism and pluralism in India si JNU ne India gi conscience on secularism and pluralism si JNU de gi tambi buni naha mayam sida si tambi pham thokpa mapham da naha sing bu tak piraga inclusivity si krino mayam de exclusive chuktaw tawgano ko jati achawbane hekta angam tawgani ardi lebak kai bani masi kai rei se lebak pai re mi duna ai natra dia to pal leiten torpam kai bata bani ni nungsina kauraga phamina raga chamina raga inau misi ai charo roi ki ko nang yengo ai leitrasa no na pire haina fajana torom ta disi kanano sumaina thuna gi dabse tawai dabani misi ma tholai se JNU da nahasing tambi takpi raga ngisi Manipur praja da su aina India gi sagani ba the brain of India si JNU de gi ayamani adu da oja weraga Manipur da inner the lecture ge egi leibak si ai kanba yabra ai semda piba yabra political circle si de yauraga naha mayam si da ahan mayam gi damakta the entire system of democracy si amarak ai sagat si de pangjage haina lakpa si ekhoi Manipur praja gi damakta da sengni bora choba mani si ekhoi na si po si thaja daduna Nina forces akan balakani handak election si tampak tasu akan balakani prajani akan bahai betul khwadi kan betul prajani khulai du natte tabne handak anirak pangkap tekape praja kana su chende yengo to power do aduni praja hai bese praja dekho thakat pang thoe handak tampak ki praja su pachana chingi chinnaw ko pullaga khut samnaraga tampak ta United India Alliance ki candidate common candidate haina yam phajana egi thaja jaba ma politics sang ko matam de wakhan di oja type di torroi ma su tobdi yaro ya di krik naraga ma mathakta seniors yam legini sidi no tam jige da pot khadi le but ma gi internal passion leibodo adu di tamge da banati leijare ba lebak nungsiba prajan nungsiba heba sidi manunga leijare ni the others you can learn once you know how to love people Prajabudi nungsije ba mine haibe gi damakta handak India Alliance na ibani bo Manipur gi maithong oina on behalf of the parties that have been brought together to save the entire concept of democracy save tawse haina changai bo pot ni ko Manipur da hojik chakli bisi democracy chakli haiba thaje ba kana ledi sida ama hau le remoi choknai leite kana sum praja kana su le thaja dabasi ngisi tang 19 da thokke dabaga tang 26 da thokke daba nahan thodok thoiba makai si aram bane haiba tardi adu numitu da lesson pigi daba
निंथी की वाये अंगांग द चानिंग आई थकनिंग आई लेत्रे इपु इपा कदाई दनो थमरिबा रिफ्यूजी द रिलीफ कैंप द वाद रे शुकन नकन ngangrga 19 ga 26 ta amuka thodok thoi bodu the kem da mawalo da na leiba kangbu da vote thadami ba tardi ibani bu election chu lephan guno nomination chu file to honbuna sigba serious matam ne serious times ekoi ba ahi basidi yamwat kali marksho aisho politics tadi naha oribdina ahan sing na tambi tambiraga afabadu kdai lerigi habadu mayam toruga chatnina she but chat ke da basida courage darkar le courage si public ki courage paiba matam da mi ki da bane ai nang si phau mi ki da na manipur assembly da lauriba amam hairiba makai se praja ki support le praja ki awabadu asengba awabane praja ki anabadu asengba anabane disparity ji asengbane haiba ki da na lauriba se ibani bu left right chakina daga shukki ki da na manipur praja ki interest da parliament to oiro any mafam no oiro changraga Manipur ki praja mayam na to thopang am dabo pochi on behalf of and representing the interest of the people of Manipur mayam gi voice oibiraga akan ba mafam da chap chaba lepiraga mayam gi nungai ba mayam gi aning ba to thoppa yana ba gi opportunity she pifan thoye hai ba gi dabak tang si ibani si mayam na luchingo mayam na bor pibio mayam na courage to piraga chathan bio hai nai wa khiting sa raga nungai jara ke thank you